Nonot ak nino ambi usif Yesus in manaikan. Bitabu ihita ikum tatef ambi channel YouTube YKB in uab nito. Het nati atnen aan nino mafenaikan. Nahunun ako hetnen in aan nino im alkit one. Uy usneno aneot ahafot bipahpinan maneno kuman. Bitabu iha emeo koko uisi natuin hayom nen ho aan nino. Antotin fekay hos manam nino enati ho aam kinolahem nen. Eminawa bihan honit neno. Alam biusif Yesus Kristus aan honis nino en onen yoko. Amin. Aan neno inakan nakamnak anbilasi asa pan. Amnaiti anbina Yeremia nakamese ilaha tia ela boys. Maantopus neukit anbina Yeremia nakamese ela ne ela hiut ma in ela kau. Lain hana nakamnak au utah at koe usneno alatan amnan. Aku uwa uhimfa natuin alfe munif kau. Mis usneno nata nakamnak kais hum uab makofe munif ko. Kalau afeko ni usakaw sa umesam nao. Malesa leoleno hemuton mesomutia ba mani ni usin. Kais humong tausan sin natuin mesa ok he uneom uhaf ko. Au usneno kau ukua ulay au a. Dia beno bimanekan usneno. Anmui kah uab ay molok nakamnak on i. Au lei au ko umolok ay uab uhina. Ay nakamnak au kamu ifatau sona. Ay au fe munif kau. Uab ay molok nane anfain asat fanut mese. Bitabu lean lekit ay mbedkit. Fain atupus ay fain nasike. Na Yeremia afi inim saan mui asa fanut mese. Bitabu usnenon lek kan fani mafefat nino. Nyo aton Israel et fain mafefat nino ka ala fatekit ilomi. On la atoni mese inloim kan meo fain ameo kau. Ay atif kay ay asosak peo. At fain mafefat nino nane lekat na ko isneno. Es nana hitahin ni Yeremia fain mui naik oina. Malasim taos bitabu usi ang lek maan fenemepo natuin usi ilomit. Inam tao dahil natiaban san plenat na ko isneno. Inmui na kas uno atuni kaskampal sayan tenifa. Inatenang mesen mo on me henati atuni ang pilsay. Mesitahin Hidmalin na tuin usneno na hina Yeremia inekan. Usneno na hina Yeremia kampena. Inmito. Mas inam daw. No inkan na nawa fami puno alekit. Bila senana usneno na ko inaan. No na Yeremia nakamat kais munta. Biya beno bimanekan usneno. Kitim sa nanat moy on na Yeremia. Bila tabo usin lekit etanawa alek kanan inlasi. Hitam tao na het naot san. Ita tenam het mo et san. Pamena usneno ini maunekan. Lekones it eskat mepuf. Maut ekasang lekit makalu leko an fenyo atun ben. Biar beno bimanekan usneno.
Usneno ingkan loim fa, fain so atoy nakahina. Et na tanawa imepo. Es usi in loim tanawa imepo tekit ne kakokoke. Matsium imepo tanawa tatuin in lomi. Binane, kaya mo ika, iknek mafena. Et siyo mepo ay lekat, nako usneno, yo ale, hindi po nino. Aanyo ki, anto, pangit. Yung angkit, pangit. O usneno, amanekat. Kaimyo ko natuwing pagkuwasat. Lehon fe myo kay mahemnen milay ho ang nino. Tentoy mas manat nino myo kay mahem minawa ale ho kanan lasi mo plena. Kana tuwing falasi asapan mas natuwing kulungan nino. Dalam diusik Yesus Kristus, ay mengonen. Amin. Ya bueno, dimanikan usneno, kasapnikan, uklay, magbo, liwipia, usneno.